gili thingnai chanel lo thlir thin tu te chi bai ule thau tan cherna inti cherna chungchang kan soidona in kan thau chumi ma chuanin ama sain kan thau chante le ai en kolna te ain ven na te le adam doi te tian te kan soidona ama ro chu thil pakhat kan hret tur chu thau tan inti cherna ti hianin thil pakhat emo dam doi emo at vele khatan cher thutna magic anga na thok the ka tiang kha aum lova khatiang ka kan be se parang tika ka hlau to poka ama saberin engwange kan thau ti te an soi phot ila mi hring hi tu ma hi thau sai kan piang lova ma sala he kan lo thang lian zela a cher chi te le a sa tha chi te tina khal le khal lo chi te poi kan om ve poka ama sabera chuanin hemi thau chung kwa hi kan om ve boka chung kwa tha tu te nu le pa tanga thau chin om ve a tiang ti tin he tiang zinga henin zun thlum te ti sen saw ni te poi an om du bi ka tin he wang yan thau le te poi in thla chon the ni hret ani ve a he ba ka henin ka nge kan pian pui ti mayang thau chi le cher chi pa kan om ve rim poka basal metabolic rate anti BMR hei hi kan taksa ina kan thil ele inte akan ral aman ral chakdan te nani a mi thau a hianin mi BMR hi aniama hei wang hian thil e tam em lo ma se an taksa in an thil e te chakna tan ti aman ral zung zung lo wangin an taksa a thau ai siam ma bi ka tu tiang in mi cherte a hianin mi BMR hi sang thunga he wang hianin thil e tam in e jing ma sela an taksa kan thau ai siam tlem bi kani kumalo tam hianin kumalo pat hianin bringi kan thau ma ve boka in mi pa ain me chian thau du zoka in zu in wang hianin mi pa hi an thau pha theya me chiaro an cher ta pui thunga azong zong a phe chuan ani khel lawanga tin dam doi then khat mi steroids e wangte naw pa in dan na e wangte le hemi zun thlum dam doi insulin lak wangte hianin a thau thei ve boka in taksa ha dam lot wangte poi ani theya ni tinda kan thil ele in hianin kan thau le thau lo hi enge a hil ba ka kan taksa che tam le tam lo ini a zir ve a ni te na kut na thok te le in fiam mi te chuanin ele in taksa an ma mo tam wangin e tam ma sela an thau vak lo ma sela e le taksa che lo om o lutuk te chuan e tho nge chote an e kha an taksa na mangtang ka tak tak thela wa hawa khanin thau ol bi kani he wang hianin he accident wanga na thok thelo khumbe tamu te tianga dam lo khuma mu ta po hi an thau du ani tin kan e tam wang hi ani tang puya kan taksa ina ama mo tok ai tam thil kan e chuan thawa khanan siam mai thina tin he ba ka hianin kan taksa mo ai tlem kan e chuan taksa puna tur vele thei tho ti ka riat turania he wang hianin inti cher tum wanga ele in sum bak bak ta po ka tha chuang lo ani tin thil thum ma bi takin heme carbohydrates refined carbohydrates thit fi mang chi kan ei tamu tuk wang te riak le thau le thilmom lampang kan ei tam te hianin kan thau du bi ka kan ni tin e na po hian mi zau tu chu bu fai kan e a carbohydrates tam em a jing le sana in chun lama chaw te fried rice te chang thlum te kan e le a abi takin carbohydrates a po refined carbohydrates kan en sal du ka he kan thau chan pakhat te le zun thlum ne kan tam chan te po hi ni na langa thele thai hemi dietary fiber tam na heng te hi e tamila
tin carbohydrate ro apo atanga siam thilte ei tam atha a in ven na a chuan jeta kan soi kha ang khan thau te thil mom te thum te kha in sum angaya tin in ti cherna ni in soi zoi hi a thabera tam tak choi kan soi zoi thape lo thin boka rei lo te ka ni khat ka an ti a kan be donga in ti che tak tak tur chuan in a thla tam te a kum tam te po tiang kha tianga ya thei to pa le u sun ta kha be angai ani ele in sum chu kan soi to a ele in sum hi vele khata in sum thut yang te kha thalawa pumpui long te pumpui alsar te po kan nei pha theya tak samamo tlak cham natna te po kan nei thei bok zoi zoya in sum kha a tha ni protein lampang te ei tam a tha a protein te hian in ka taksa thau te hi atiral ve theya in protein chu sa hian tama artuya umpoka emi belam chia hian a umpoka sa kan ei chuanin a thau mi lovin ati hlang tin te hi ei tam a tha ni regular taka in soi zoi hi a thaber ti kha thele bok ila in soi zoi hi in ti chenan a tha di rongot lova lung hrisel na ta te na tha a in vun te po lo nunga regular taka in soi zoi thin chu an mel te po alo mamin an lang yang thei ani in damdoya hianin tam tak chonin tha damdoi rongot an ei thina in ti chela damdoi ram taka oma i ma sela damdoi ei rongot hianin a thok thei lawa sibitamin te an tia eng te hi tun ma chon an ei thina ma sela a side effect an chata wangin tuna chon an ben to a lung thalo te emi bp sang te po a thlen theya he ba ka hianin orlistat an ti a orlistat hianin emi kan thil ei tanga hriak te hi kan taksain a hi blu tam tur kha aveng theya in cholesterol sang tu te po aveng thei ma seng te hian in side effect te po nei ve thei ko thalo te ek chuak jing te ye te po siam thei in a dos hi ni khata 120 mg voi thuma ei tu te ni tlang pui he ba ka hianin phentermine le topiramate hemi combination te po hi inti che nan hian ei thin poka ma se lai po side effect nei ni a ek khalte siam theya zamut thalo dra po siam thei in a chuak thara chuan sema glutide oma he hi wegovy ti pon ti brand name angin an aum thina heng te po a damdoi te hi kan eni ponin mithiam teron lo chuan damdoi e kha him lo ti hrela in damdoi ringot e khan na thok lo ele ena in sum tela in soi zoi tel kha ami pathum hi kan ti lo chuan in ti che tak tak har em a in ele in sum thut te a exercise lave si lamumal si lo te khatian te khan cher har abokani tin in lamba kan lo ti ve thea chuanin so thing te tha a mi so thing tui sort te green tea te po tha a chuan nim bu tui in te po thave a abi takin nim bu tui luma nim bu tui te la tiang in kha tha a coffee in te po tha a ma se coffee thlumu tuk lo ni sela in ami amla kan ti mai amla juice sunhlu te po tha a in ayurvedic damdoya chuan triphala te po tha a in ai eng te po hi a tha ni khang kha a in ti cherna thau ta na cherna chungchang kan soi tlem pe tu ni sela kan soi to ang khan atira kan soi ang khan magic anga thok damdoi cher na om lova in cher thut na damdoi lo omani pon cher thut khi a thalo thum thima
taksa har sa tam tak thlen thei ti riang u